Go na le tlhokego ye kgolo ya mešomo magareng ga baswa. Go thatafatša bothata bjo, baswa ga ba kgotse tlhahlo le thuto ya maleba. Fela, seemo se tlo fetoga go ba bangwe ba baswa ka Free State. Jacob Lekwele o ile a palelwa ke go fetša dithuto tša gagwe tša go ithuta tša kgwebo ka lebaka la tlhokego ya mašeleng. Lekwele ke yo mongwe wa baswa ba lekgolo bao ba kgethilwego go tšea karolo dithutong tša digitale tšeo di tlo go swara dikgweding tše seswai. Digital learning e tlile go re tswela mosola thata ya rona re le batšha ba malebogo ka gonne mo malebogo ga gona di-opportunity kapa yona menyetla e mekalo. So ke nagana gore e tlile go re tswela mosola ebile re tlo kgona gore re kgone go ipulela dikgwebo tsa rona gore re kgone go ba le letseno. Mokgwa wo wa go fetolela economy go digital o tlile ka ditlhabololo tše diswa go tša kgwebo le ditirelo tše dingwe. Programe e tlo go nthusa go nkentsha mo strateng ka gore e tlo go mpha ebile ke tlo go gaina di-skill tse ke ntse sena tsone. Ba setheo sa tlhatlho ya tša thuto Education Training and Development Practice Sector Education and Training Authority ba hlalošage lenaneo la thuto le tlo swara ka ditsela tše pedi e le go kopano ka diphapošing le tšhomišo ya online. One of the key challenges that face communities like this one is unemployment. And you know, one of the key drivers to unemployment is people who don't have skills. So we've identified Rena as an ETDP seater. Unfortunately, we cannot create employment to solve. The only way we can intervene is to the skills. Lefapha la dikgwebo leo le šomiša go ditirelo tša online le go la ka lebelo la godimo. Go hlalošwa ge mokgwa wo moswa wo wa go fetola kgwebo go online e le ona o godišago ikonomi ya naga. Wa ibona le wena pleke ha o shebile gore ha ona bophelo ho hang. So batjha ke ba dutse hae at least ba na le basic education ya computer. So this one ya digital e tlo ba movisetsa forward. So ke nana itla ba thusa because ha bana le yona ba tla kgona go ipatlela mosebetsi ba tla kgona go kena di interneting ba tla etsa thusa ngata haholo. So I think e tlo ba thusa haholo. Dithuto tša mathomo di tlo swara bekeng ye tlago gomme University ya Johannesburg e tlo abalana ka tlhatlo yeo. Baithuti ba tlo kgotša di-laptop le tefelo ya kgwedi ka kgwedi. Ke Ishmael Modiba wa ditaba tša SABC Herzogsville.